Good morning. Tisoviwe. Nipu tsewe poti kevi tiso kasabo kalasdi ugobu. Kershoti hono por sholi kevi po penyovo kevi mu kezedi nu po tsudi po fel kevi poti bavado po makere hola. Ugo jedo ugo somi ko river ba mu ugo kenyo KETHERÜ ugo zegilie ugo introduce kaza suri bali the way. Ugo sebaya gazem hedi terinuliro kezedi ugo tsalibo tsaledo deligivi tsalido nu tsalibo tsidis posede tsalie se ugo sebaya gazo chorus gazekini satsaledo tsaliku kriebodi se how hasedi ugo sede tsaledo jisu u kelaya English nuliro Jesus saves isimu tsali how hadze gazot tonu pusana de tiche kriebodi hidie mesevo gadagi 1882 che Sunday school teacher for Priscilla J Jones ka chali Sunday school teacher for boy chali how hazo ka so puya mo pojesi gele boy Union Square Methodist Church ka Kehou bono boy Sunday school ke pathatsawa mo boy hichunyo ko petha ga so ha chphi se Kehou ministry no boy thepi fadi se ga za boy si Dei poe ponunu ka jatho boliro diliki vi how ha sili di se mize ka zaga cha how ha evangelism missions how ha se ponunu seri poe nichu ko pe thabaya sibadi poe babo nun how ha seri Kehou zoshiri mu nichu ko zoshiri pe tha nun how ha se pe tha ko mo jode ka so ha parli mu go Kehou mission nun ke puga pati buno poe tsali how ha zo ga so ha puya mu how ha kizu pette temi pette bu jisu ke la ke lie how ha sili mo so ga nun how ha seri poe tsali how ha zo sha mu ka thonoli ro poe potho po ke hula zo sho zo tsali how ha deri how ha me ye se pade mu kizu pette nu Christian me ko luki ha ki ke hu ke kri ke zunu tsali how ha seri je ur chekile chapu chekile so atsbaya mu ke zedi ugo ke li ga dam ho za verse po ke ze pette ke ze person ba po diori le ka sasha sidi ugo chido ke sidi ke penyo first solid the way jisu u ke laya chali khukre bodi se verse po ke je presodome die ke vipo silete jisu u ke laya diesu pu meleje jisu u ke laya themye ko pette ko ki jisu je pu zoleje ugo bu po si prelie jisu u ke laya ke je ke lilido che vi possiliete Gesù che la ya Gesù pumelice Gesù che la ya temie ko Gesù ze puzolice uko bu possibile Gesù che la spettò cosa da me che puma koki puce Gesù che la ya omoro kata zodio Gesù che la ya mie possibile che moche we Gesù ze pujo temie bu ni liece Gesù che la ya celi hau che li liece Gesù che la ya uski nu poco cela Gesù che la ya KISO Sherry Jelly how Kelly Leche Jisu Kelaya Petekeze Niepebu Meye Zolie Jisu Kelaya Temiepo Nieni Leche Jisu Kelaya
灭过给不比接，也好给为着做，基础给了 verse 6也发布，没也做列，基础给了呀，太灭过，年你列接，基础给了呀，我给了个六，不给了给六次，太灭过给不比接，也好给为着做，基础给了呀。如果给胡努给礼拜呀个子 chorus 好给礼了都，你给咩制作，咪不里咪的阿克莫个子 ，There is no one like you， 这里好个子 ，ROSSI， 这里如果给朋友发子看，不太解释看，你给咩制作，你给咩制作。灭不离灭的阿克莫，给查切阿弗做学里灭不给灭着做，不对个在给理解，给灭着做，给灭着做。灭不离灭的阿克莫，给查切阿弗做学里灭不给灭着做，我不杀了都，给这给努力给理解，给灭着做，灭不离灭。灭不离灭的阿克莫，给查切阿弗做学里灭不给灭着做。如果不带个这些塔里的 course 修给这个里头，这里修给这个里头，不带个这些塔里头没。Ponipu, mekrunu hisiegata, ponipu, pete kutudio, pete popradio, Yesus Krista nipu. Ponipu, kata suha chawaro, non nipu, kata suha hisedi, ke lidi, ke penyofa, tesi the way. Ponipu, mekrunu hisiegata. Ponipu, bete kutudio, bete popradio, Yesus Krista niepu, ponipu, bete keze, ponipu, mekrunu hisiegata, mekrunu hisiegata. Ponipu, bete kutudio, bete popradio, Yesus Krista niepu, non niepu, que tu sais, niepu qui pousse que, non niepu, mekrunu hisigata no, mekrunu hisiegata. No niepu, bete kutudio, bete popradio, Yesus Krista nie. Babosa, que no redi que lido me. Ponipu, mekrunu hisiegeta. Ponipu, bete kutudio, bete popradio, Yesus Krista nie.
chatsalido. Khise keja KRÜTA VISATO po. KETHEJE kanzlaya we nipo je do ti soza ke sa ke je via zo she khabhe go tsprela ke sala. Ke vi ke surho tejai khabhe go tsesa nipo nzati zi jan zo she nipo no ke ze kerli khabhe go tsesa. Je do he go ke sula se di he ko bo nipo ti soza hawing ke sa hawing ke le lam pi shewe. Shiro nipo he go hagi vo ke ba me po bo ke ke hulari KETHEJE kanzia. Nipo he go ri mengudi nipo lerkili kim he non to he kom ye pobo ke tser tsa ke sa phela se ke lichi je do kerso ke hu ha zo she khabie pelle la shia non to lerdi he go do no balichi he go bu pocha poza banu ke hudi khawa he ni bu deri the he go bu he fe ke sala ki leti porit se le shiro he go bu mpenyo sa ko ke leri tse se je ni bu din ki chaya we he go mengu ke kri ke je se di le ba mi je zo ni bu no so ko pette no ri shiba no he go re tse ke sa prese ke lichi lo me probu no me thyo di to la pra ke ze tse je he go ke tsu tse je nipo he go bo chidi to la pradin de no po ke se kem he mi to ke je botsa mi che ke le botsa di ki za hanu zo she lula sa lege to la nja po ke vi mi tsi di lu pres la sa lege to la go Khise chi nipo shiro nipo go che do pastor NEISALIE la zo she KETHEJE kanzia nipo no jabe pori tse se ke le chilie nipo non to posse se ke le chili che no ki kem he ke za nipo di boy go buche do sin ba shi nipo go pethas na ba shi no po no nipo he go retse ke sa prela se ke le chili che din ki chaya jo ke petha ni tonyo la zo she KETHEJE kanzia no jabe pori tse se ke le chili che anipo pokino zo she ko pun theja ke sar ngulie shiro che do nipo no zo she theja ke sar ngula lidi lavo nipo ni ke hu no zo she ke za la chi nipo di ko che do zo she Midland Baptist Church yo nipo apa naga bazar Baptist Church ri khabem pelle ke sala she yawe ke hu hanyala be she nipo shiro he go che do por hi ke kri ke zeno nipo no so fo ke no no to he go krohila se ke le chilie anipo participants peteri khabem pelle shia no jabe azo to meri tsasa nipo no jabe sanctuary choir gori tsasa nipo shiro ke hulyo tsa ke bago zo she no to jase ke le chilie chazu nipo traffic mo ke bago zo she no to jase ke le chili che shiro che do nipo ke jivi ha go zo she se vodi nipo japutse ke sa go la in pe she no japi be go it's a press ke le chili che din ki chaya we nipo shiro Sunday school zo she khabem pelle la she nipo no jabi ni jo gori tsasa ke pitha gori tsasa che nipo go ki no nijo ga bu nuin theja ke sangulie nipo shiro nsi pe visa ko lie mo nze ke proge tso zo she Khise ko ki le chili che ke binyo fedin ki chaya jo nipo go che do pastor news she khabem pelle she ya po pezucha baptist ke huno ki di tien japut saba nipo no jabi po ritse se ke le chili che po ki no shi di ke bu no zo she nipo theja ngo ki le chili ke binyo fe shiro go che do he do no nipo tatsa so mi jidi uti ke bago so she khabim pelle la shia no jabi nipo go pette gori tse ke le chili che nipo bahuri no jabi atsa ku sheri tse atsa ke ren nori tse che nipo no nie nipo so mi je ke pati hanu so sheri tenno no near che bazoli nipo o ki cruzo she khabim pelle shia ko tse pe ko se ke le chili che ke binyo fa me do li ro no near che ke so ro la shidi mula sheri nipo je ri chadi no nipo e kra he jo tsa sa vo ke do la nipo no jabi near tse se ke le chili che din ki chaya we jo me nipo je do no so mo mi shiba di nipo tezar pu zoli mo so she no so ko petteri shiba jabi nipo ko ri tse se ke le chili mo ke vi ke so ro tejar khabye ko tse prese ke le chili che shiro nipo mi ar fiki tsa de so she nipo ucha ri pe zo wadi ba mo ki shi nipo no jabi so ko ri tse se di u go bu poti ba lo ke tse gi nipo mfela vor ke le tse se che nipo go bu nipo nke no go ke ba zo nke ke feri si di mfe ko din ki la vor ke le tse se che nipo di ke tie ke hu ke to ke da go zo sheri shiro nipo ke la ke le chava jo to ke da go pette go khabien pelle ke sa she ya we nipo sikimidi nipo KETHEJE kanzia ke ti so sa hor larin pe je jo ke kerso ke huwa zo sheri khabien pelle ti je we nipo zabu sapu sa yo chi di ara ke lu Jesus Christa zan cha she ya we amen pe je pa per livide
Springs of living water shall wash away each tear. He is making all things new. He is making all things new. Sighed after mystery, or sun after rain, joy after sorrow, peace after pain, after near, after distant, oh, gleam after blue, love after loneliness, life after two. Alpha and Omega, beginning and the end. He is making all things new. Springs of living water shall wash away each tear. He is making all things new. All things new. He is making all. He is making all. He is making all things new. Jesus Christa uraki lizanu chedo nipur sodo di vorke ba pettego ke lucia we siro mi chedo mi satsudi nila theri chidi ki honuler le niro keninu nyo zekelie susurse nyo petsosache nipubu jabe pettego tsosakeli utsuni tenda ugochi a ke pesi ke chati kropo sekata moza ha sevo nipu tsada ke ba susa krokeli susa chele do mu ke hulio gonyo pejeri khole do me
KTZC huke benefits slido. Muke mechie kame sato ni pui jehova. Dipu no tiso ke sa hause di teja ke sa kapi ho tsikisla KTZC di hozunu for yawe. Dipu jido higo kake shinuri nrosho do di higo do tsikili kimidi no jabi pette go tsakili utsilichi. KEHOULUΟÜ tsudodi uke sekili go zoshi nipu ubun li to tsukeshinu teja ke samuli munipu jidom haza sevom hozunu sekesha ha no li di se medo kimhinu nipu nzaye pisikili utsilichi KTZ kapi nzusudi jisuzanu chasiyawe. Amen. Thieliro KBCC KECHA go Kohima Baptist Church Council KECHA de mu how zedi KBCC Kehuko chedo pulpit exchange dinu pastor go Kehou KRÜ KECHNEVO ZHAPUSENUO uko pastor mu dikon krobo chedo kidi Pezucha Baptist Church nu ZHAPUSENUO mu nyobu uko nipur so chakri ne nunuzo shiri uko pastor ri herkramaje kecha sususe kazasiya Zero Patoche House Dichedo Uoke Hunu Kehou Keninu the premier crop of Vori Ugoze Kehuba Kerüsuo Midland Baptist Church in the new Pastor NEISALIE Mu Body Conpo Savori Ugoze Kehuba Nepejiri Shetasidi Kehubun Yezelidome Nipeshi Sushi UNBC Upper Nagabar Zar Baptist Church in the new Capetafa NEITHONUO Mu Pozemi Kenya Sadi Ukoriforba, New River, Shetasidi, Huki, who can in the New Zealand. Krista Kehue, Keninu, New Zealia way, get a say, New Best, Zoshia way, Nipubu, Jedo, New Japuginu, Poteja say, Kehunu, Kehu, New Worker, so, no Kakotakiba, Petego, Zoshakili, Siliatenda. Ugo Kehunu, Chiki Audio Visual Ministry, Haha, Hatoha, Meyeseba, Mu, Hakekranu, KEKHRÜ, Ukehunu, Fortune Kemo, Sure Chazur Vecha, Mirato, Sheribu, Keme within the she, Nipu, Kersoti Hakonuri, KEKHRÜ, Kevim Hatotsinu, Kevitose, Hatsavorshi, Che. VITOTO bohonu tazedinu uko hato ministry hanu KEKHRÜ deje KEKHRÜ hoha hanyam harako handle sasaketsunu KEKHRÜ po semosha bigetala ukehu KRÜTA mi ko cafe cd she part time la audio visual assistant po semosha ketsa susuke pusha musus zedi October krnu temi parli liron ler KEKHRÜ semosha geta susuke puvogechenu uko Dikon board chairman Sikeba Siketuzano Pono Rakobe Po how Tatezo Shiri Kadozali Lidi KEKHRÜ Vor Hamhazrimu Po Parli Kevisus Kefe Kolide Sala October Krunu audio visual assistant Sudi Rakobe Bu Ler KEKHRÜ Sede Bade Homu Pola Uniwe Mukihubu Polari Chabache Getsa Sususe Chedo Kehou Pesisaje Uko vogata sandin hiri kapesi ke chakim hidi che ukehunu kia kini lavorje musala haniche do se kapesi soda munye ko bu ukia tsudo ke bami sho kikrulai chabaje ke tsa suso se kapesi la soda October zakir tefa vor ke zodi baza sen he kin he baroki Lota Baptist Church nu uko kehu tsu problem hanlo izung bo kodi Lota Baptist Church fu boli do she musala Unila Chabajem, Hano Izangliro, Ajo Vakrano, Mu, late Rainbow Union de, Salaki Kruhola Chabaji. So she October Zamefe pon here, Kin here Baroki, Ukehunu, Ugo the Perkinie, KEKHRÜ Mu Villabizo, Unikia Tsodoshi, KEKHRÜ Liro, Kenufri, Mu Runhulie, Union of Fade, Mu Villabizo Liro, Nilhu, Mu Vicolietano, Union de Homu, Kin here Baroki, Hakianoki, Kia Tisus at Solido, Kia Hane, Kiniri reception, Goliro, Kodi Heritage, Old DC Bangalore, Tehesogasa Chada, Salani, Vale Kivun, Vodi KEKHRÜ, Heshamu, KEKHRÜ La Chabaje gets a Sususe, Pesisia. Upon Ningula.
Afanimula ke zilang liro lesupo tu se parsha o ke penefo ke krie ke ja mu pom har ko isidi lesa ha tu se parsha de po unit se chapeba unit ke liro up ke penefo ke krie ke ja unit ke new liro Krista mi ke lunu si moro ke shokropo mu unit se nu Krista mi ki kru isidi lesupo tu se parsha de mu po lesa ha raka krie ke ni nu ze shodo mu lesa ha nu Zekeli no po profit ko pette khapie u ke hu jubilee no po contribution so da je ke cha su se pesi je mu copy crop sevor ba sona po mari remo po quality uni vise mu po content ko ari che do nu zo debi po unit ko mo ke sa ke kri se ke to le so yo po ke cha su se le ba ho po tingi di no tu se de ho sona ni ko ke hu pri kripie press je ke cha su se pesi je ke hu she je do le sa ha ha ze so do mu ni go pi se di ke kri sa mu ni go kr ke le ha no po kri ke so ro bi mo o jubilee contribution ri ke kri se de sala ni go su se le di kr je mu ni kripie pitsu me ko tingi di prolia kazam yugri tsada li ro nyo su se le di pi press je ke cha je da ha ha se pesi je ke hu she la pa li ro ni go su se ngu li do je do ke hu she u go di kon vor ke ba ko ke hu pri ke hu she u so mi vor ke ba ko ze ke se je ke cha se di kon ko pesi se ya we je di ko ke pa tha ni thonyo hu ja bu ko di ke chati su su ta ze ke cha su su do no ko li vide ni thono li ro UNBC nu full time le thot saba mu po thenu ko ministry nu le thot sa ke ba fu po de mu sala po vor ke sala uni we ni pu bu cha bien cha se ke le tsli de na Jesus Christa ukela ke leuzano ke ni se di atua sunu uke BCC office bears ko sunu se she ake hu UNBC sunu shiro he ko work ba mikle mu UNBC aze ko work ba pette sunu ke ni se di nye work ba uke hu pette ke lu ke sa su su tsiya tie ugo ke BCC ke chaja mu ke BCC ke chaja hano ha ke zedi u pastor Mary bubo ke hu ke krinu zaputsa me pastor Cory bubo zaputsa sidi ugo ke zedi exchange program ha ha chile dole sidi u ke semi ko inu program che ha ha chse parsa musikim hedi the ugo pastor ni uri po pezu cha ke de se she sakim hedi the miklengo pastor the che do ni pu die se vori ugo ze ke za se do ba se she krotho krotze go nu thenu go tefu go Chris Har go ni chu go se she KBTF teleji ke progo shiri soko ke zabe ke hu krobu nu ZHAPU TSALI suso chege za suso chasa se she ukro thonu nu mi krobu suso se party ke chati sege za ho ha sege sa suso cha musiki meri uke BCC program che ha ha me jiri work le suso cha mu ne ko ni shiri he ko pete ze ke le la uke penyo fabu jabie uke hu UBC tse je ge za suso KERÜ no suso pusia ugo KBCC KECHA cha probo khasa sala ugo soko sa chage ge za suso chna ba dari KERÜ no liro jido pu ke sakim hedi ugo KBCC kro ke hu tefu go pete le thogo ke zebie ke hu pete nu sodi ugo ri wo ke hu pete nu haidi jido ke hu preje sala u pastor me vo mi ke hu nu ja putsa me pastor ko vordio ke hunu ZHAPU mu tsali ko krothonu sakim hedi mu ke chati sege jago peter represedi ha ko hatsa preje sala ugori ke hu ke ba ke hedi u ke BCC kro ke hu tefu gori pete ke hu ba sala ko ni pu sa nu ba bo ma tho che so ko so pete la chasedi ke hu che ha ko ha bu khre ke le mu pete bu u ke BCC kro ke ba pete bu thejang le ke dola u ko ba bo ke sedi ma tho che ko la ke chatsa so do ke Risi tuya kecha ke KRÜTA bu nza tempeje nza bu za pu za ye tsele o THEJANGUNO za pu za ye pe ten viwe
no puti ke vi pumakare ha ko shuri khabe he ko tsedi o he ko bu ku kan chi ha ko shuri tsedi ke zedi ZHAPU tsmor ke sho he ko bu ke zedi nun lo ko sedi o honyu ho sale mor ke sho o ni puji su a Jehovah no nu cha nun ha ko khabe sedi ke BCC ke se ko shuri tsasa sedi he ko bu ku kan chi ha ko ha tse par le di tie ke BCC ke chaja ha no ha ni puji su he ko bu o ke pe prodi ZHAPU tse ke ba ko lam pe jewe je do ZHALI tse ke ba ko pe te mo ke no ja se je o ke chati se ke ba ko shuri no ja bi u tse je ni pu ji su no ngu me je di o ni nyo ko ngi to ko pastor ko ke tse bi ke hu pe te nu se se de o ko ri vo di ZHAPU tse zo do se la no ja bi pe te tse se si ri ma to che ha ko ha pe te bu ke BCC ke cha ja ho ha me ji di o he ko pe te bu the jang lie mu ni pu ji su je do o he ko ke BCC ke cha ja ho ha me ji di offering krokelie sokosori piesedi o ke BCC kini bunu vodio salado jabi sedi offering krokelie pete mugi seje mum phato chia kwa shiribu tsakregelie sedi kinu thajangu kele suso tselege dola mbu jabi ke hutefa ke BCC kro o ke hu ke zepete mugi mbu jasa cross no di ye ko pete ke zeke no hedi jisu zanun ki ke kro thaja chasede we amen ugo chu valiro ke BCC ke chacha pengu khasa musoko 부부디 차기 계좌 수수처도 보우제메타 ke BCC ke sego department ke kri 계좌 ke sego shiba ke BCC ke sego office bears ko seshie protho ko pete office bears ko bapre salaso ko pete lari chasa ugo ke BCC kro ke hutefa baya siri ke zedi nipu lie chabaya sala nipu bu jabi ko tho pete nu lie tho chege ba ko ha ke semi ko pete tsege dola ugo ke zedi ke chachala le duke Ritua KECHA ke KRÜTA pu nza tempe jewe no puti ke vi pu makara ko shuru ka be ko tsa sedi he ko bu je do ba va do hanu ha ke sedi o ZHAPU che ke ba ko lampe je no ngume jedi jabi sedi ke BCC ke se ko shuru tsa je jabi sedi ni puji su Jehovah o pastor ke vi chale mu pose ke protodi phatse ke ba office bears ko ni pu no jabi pete tsa le pete bu vi sor ho sor hidi ni puji su Jehovah no pese pele ke se le tho ha ko ha chadi ZHAPU chen le chozo thang ke pro le ke dola no jase je jabi ko tho ko te pete nu ni puji su Jehovah o office bears ko o ke semi ko ba pre salando jabi tepu ko tho ke semi ko shuri tse je jabi tenu mi ke semi ko shuri tse je jabi krisar ko ke se ko shuri tse je jabi ni chu ko ke se ko shuri tse je o jabi se di ni puji su Jehovah o pastor di kong ko tho ke se ko shuri tse je ko tho ke kri ke zeno he ko cha he ko zeno ke se ding le che ke ba ko pa te mo ke no ja se le se di he ko bu no ke ze ke vi ke te ze ke no hedi o me do ko se di ZHAPU chen le cho zo thang ke vor zo le ke dola mbu jabi ke BCC ke se ko mu ko tho ko ze pe te no ke se ko pe te ze se mu o nge me sa ro bu pe te vai che ke sa sa pe te bu me do se di ma si se di ni pu ZHAPU che ke me ye ba le ke vi ke ko the ja kha be pe te ze je di ke ze ke no hedi ji su za no ki ke kro te ja Amen. Can you tell me that BCC nu pastors ko pastor associate pastor assistant pastor se she ko tho ko te ko nu thenu ko pastor thepu ko pastor krisar ko hichu ko pastor hakimidi pastor ke kri ke ja su sa body ko tho seba ya sala ke hu ke BCC ko pastor cheke ba pe tebu vi sor hodi ni pu me do city ni pu ma siu city ke pe no fe lie chaba le ke dola ugo pastor skola ke chache do ke hallelujah ni pu jesu Jehovah nsa tempe jewe no ye ke BCC ke hu ha ha bu shuri o ke se ke ko thodin lie chavar z ke che ko lam pe je pastors ko associate pastor ko o assistant pastor ko tenu ko pastor tepu ko pastor o nichu ko pastor krisara ko pastor o pastor ke kri ke cha ko tho ke kri ke cha no lie che ke ba ko pe te mo ke no ja se je no ngu me je di ni pu ji so Jehovah pe te ro go le je ho me ke che ke na che tu mo ke shi no ke che ke na ko shuri che ke so ho se le ho me ke ro zo ba mo ke shi no ke ro shuri che pe cha se le o ni pu ji so Jehovah no ngu me je di ma si ka be se di pastors ko che sa nke ko ka be pastor ko ke ko che sa se di ni pu ji so
Jehovah pastor le thotso ke ba ko ha tebu medo city ni pujisu tedo ke vi mhar ke vi nki dum ha singo ke le sokoso city ZHAPUSENO le chobale ke dola o ko nyo ko chatha ze ke thoke ri chanu vozo thang ke vorzo le ke dola no jabia pastor se ke ba ko pe te che ye ke BCC cro pastor se ke ba ko pe te kabin jinu khasiya mbu jabe he pastor se ke ba ko shuri pe te tsemu ke vi ke so rose moliro nie chelere da ke jala no ke vi ke so hote ja ri ke chathe ja kabe he pastors ko pe te tse city pastors ko bu medo city lie che te mero pe ke labe ti ke dinu so zo thang ke vor chole ke dola jabe he ya ke BCC cro pastor se ke ba ko pe te tse di ye ko ke ze ke no hedi jisu zanun ki ke khothe ja chabe ko pe te tse we amen Sheju Valero, KBCC Kehou nu missionary ke bago missionary ke ba evangelist ke ba ha ha mikichuki debo missionary le thotsabashi evangelist le thotsabashi sokolari chasa shehu KBCC cro ni pubu chakrala sadi le tho missionary evangelist ke vibu la parle ke dola ugo sokola chadu ke Hallelujah, ni pujisu Jehovah, nsa tempe jiwe. No ngumbe jiri, jabi ke BCC cro. Evangelist ke bago missionary le thotse ke dogo. Ni pu no jabi pe te tse ugo ni pu le thotse ke za hanu ha. Mi e porbu ke thara ke thasadi. Ni thotse wa ye. Dari ni pu no pe sepele sekeda le thosusa. Ru susa leke me tidi ni pujisu Jehovah. Ugo bu te pudin le tseke dola. No ni pujisu Jehovah. Nke ko khabe ko ke ko tse che. Masi khabe masi tse che. Te to ke vi mar ke vi te ja khabe se di. Evangelist ke do missionary le thotse ke do ko pe te tse che. O ni pu no jasidi ko bu me do sidin le chaba le ke dola. Te mi ro pa ke labi digi ke dinu so zo thange vor le ke dola no jabe pe te tse che. Si ro ni pu me do le ro no evangelist missionary le tho. O pe sela se che. Liwe krabia re visa de le tho me wa tsawe. Sala ni pu no le tho me pe sebe ke BCC cro. O ke hu pe te no se che. Sidi ni pujisu Jehovah. Evangelist ko missionary ko bu padi on japucha temero pe ke labe tiki ke dinu sedi on pu gran ko bu ke BCC ke nu tili ke dola no jabe ni pu missionary che ke to evangelist ke to pe te che mbungu me jedi le thotse ke ba ko shuri jas jabe ko tsa siro ni pu le thoke sa shuri chakra labe he ko tsamu o ye ke BCC ko le tho pe se labe he ke hu o ke BCC ko pe te tse ke le su se le che mbu jabe evangelist ke ba missionary ke ba ko pete tsenu di ke ze ke no hedi jisu zanun ki ke khro ta ja chaswe amen se she ju va diu ze meta Timothy Center how ha ugo che do student ko khori ake hunu chali chdo je se she ugo chaplain ke ba Luther li ro po ke cha ha ko ha se do je mu pastor ni no care hyo ko ke hunu ja putse do je mu ha ke medi u ke BCC khro ugo mission lie su se li ro Timothy Center how have you said ugo libo chbaya sala ni bu jabe ugo seke ba Luther shuri tsa po family shuri ni bu jabe u tsa se she student ko hanunu le thoke vi pe sele ke dola cheki ugo maker pengu ba ge za asu shi ge za sisa mu seke shuri la bor le ke dio sunu ba me che sala ni bu jabe Timothy Center how ha tsa ke dola ugo ke se ke cha chala le do Hallelujah, ni pujisu Jehovah, nza tempe je, no ngume je di jabe, o Timothy Center how hat se che, jabe Luther mu po kimi po nyo ko shuri se le, o ko bu me do siding le chabale ke dola, temi ro pe ke labe digi ke dinu chabale ke dola, no jabe ko se che, ni pujisu Jehovah. No jabe sedi student go ugo mikichuki debo bashi no jabe go tsele ugo bu Christ hake vitedi o ke vito susu sedi Jesus Christa lebe u vietele sedi o Timothy Center hanu ni pujisu Jesus Christa silidi ukel hu no lu to ke sono ukel hu sedi ni pujisu silega da hawa sedi lie chepe jabole ke to la no jabe student competence seche mikichuki debo bu labori techa hanu no sile morshushi no chakra city o ni pujisu Jehovah yeko ke BCC no o Timothy Center how haliro yeko mission lipo tsabaya nya sala ni pu no jabi hamogi
Seje, Hanono Temiro Fake Labe Tiki Dinusili, Hanono Vogue Pergele Copet, Debu Jisu Crisalibi, Vietili, Keto Sili, Kehura Putushuri, Lietsa to Leketo Lambu Jabe, Timothy Center, Hanohakabako Pet, Tetsamu, Oko Krohiseje, Temia Medo to Koshurika Tebe, Timothy Center, Hanohasaje, Jabioko Segaba Luther Shurizaje, Mbu Jabe Timothy Center, Pet, Temogisano, Yokokezek and Redigi Suzano, Nkike Krota Jachabioko Pet, Tetsaway. Amen. Juva Telau Liro, Kohimatan, Kohimatan Hohala Chasaje Shiba, Kohimatan Honoha, Colony Gert Hefaba, Sala, Nipu Bu Jabia Colony Gert Hefako Hashari Petets, Mikichuki Debo Vortan Hanohal Hubayashi, Petebu Vis or Hodi, Colony Vita, Town Vita, City Viputsedi, Nipu Lietsabalike to Laugo Kohimatan Hohala Chado. Hallelujah, ni pujisua Jehovah nzate mpejiwe. No putiki vi pumakere hako shurika bi hiko tsede. Mpejie hiko bu hiko ko himaton ha hala chale ki vi. Putiku ke le kola ke tejia ka benzeya. Jabi ko himaton hano ha sisje. O koloni ker te pa ya ke za hako nu ni pu no ro goleje. O ke huki shuriki kri ke te ke kratsa be ba. Fellowship ke kri ke te ke krashuri tse be ba. Koloni pe tenu panchaya ke kri ke tse be ba. Ni pu no jabi pe te tse. O panchaya ke seko shuribu medono no koloni sepale ke dola no jabi uzeje tado ke vi mar ke vi te jaka be uzeje o jabi krata tseke ba ko shuri tselie o krisara krata ko shuri no jabi tselie women or organization ko shuri no jabi tselie panchaya no krata tseke ba president mu pose ke krotodim hatseya ke tseko shuri pete no jabi tselie o ye ko himatan ha buzo shuri Meadow City, oh, Nipujisu, Tanke Vipo City, in Yetsapaleke to Lano Jasaje, Siro Nipujisu, Jehovah, no, Temeke Vime, oh, Jisu Cristalibi, Vietsekeleme, Capeleke Vime, Lietoke Vime, Shirike Tebe, Hekera Town Hanushuri City, Sokobushuri, Heko, oh, Kohimatan Hanohake, Huko Shiriko, Hileke to Lano Jasaje, Anipujisu, Jehovah, Koloniki Krigeta, Tetseke Krigetano, oh, Gazedi, oh, Nipujisu, oh, Town City Gazel Hukabanoha. No puti la ke shoko shuri tsepe visele tir kre o tepe tesa tero mha ke pe cover li ki bi pe te shi ke di pe ke ra tan ha ter seje nke me sarofo be ke ra tan ha shuri invite ke sasa sidi he ke ra tan bunu Capelle ke vi, oh, ni puji sua Jehovah, se ye tsedin le tsabale ke dola, jabe he ke hira tan hat seje, mbungu me jedi capelle me ko ke chake labe, ke hira tan ha shiri sesamu, oh, me dono nu he ko bu, oh, ke zedi, le tsabake le me do sidin japu tsabake le ke ko thaja kabe, he ke hira tan pe te koloni ke te pe te mu gi seje di ke se ke no redi, jisu zanun ki ke kro thaja chase de we. Amen. Ni pu pe she ugo ke chacha tsuko khasa sala ani pu zanu puti tsuko sesa puti ha ko haung ke lela ni ko pe she ke pe ne fu bu jabi ma to pe tem hu gi seleje Chido go ke zedi ke theradi ke thole se proketo liro cheligo kripo di me fe thenye cheligo kripo di me fe thenye kuso kupo no pengu la kripo kriso rudi kere thenye na ba ha kriso rudi kere thenye a kuso kupo prosedo mo yogo ungo shidi ke sheso de prokele do mo ke di kuso pengu liro pete go ke zedi prokele so so tsuwe Cheligo kripodi me fetinye krokelie Jehovah kinu voria Jehovah pyo kiu chisha ke mosie su ke chime ke me pyo meje chidaya Jehovah pyo na diu rugo seba ko mosie rukugo choke ba ke me pyozo Hare, unyosa Jehovah Maprozo, your versius Jacrapozo. TSALI pobu tufakabao, temiesu ponibaya, siro karununu mumemie, rechachidi, chitalilho.
KEPHRÜ fubu jabi po die prakele ko ki shisele tene. KETHERÜ ZUYIE bete KERÜTA KEPHRÜ viwe Jesus Christa upete gor hakele zanu ke ni sevori bete ke lugat susuwe u Miklem Baptist Church KEHOULUΟÜ premier bete zanuri Christa ke lagale ke ni sevori u UBC KEHOULUΟÜ bete ke lugat suchea KBCC u council bete sunu council ke semego zanuri ke ni sevori u KEHOU ke lugat suchewe Puti kivi haubie u kotsdi u gobu kezedi keredi nipu ZHAPUSENO kivi puti haubie ko ketsala TSALI ZUYIE petebe ke penyevzia ZUYIE TSALI pete ke penyeve diwe ngo chedo kezedi nipu ZHAPUSENO gena susliro Katolesa ibrigo chapter die verse kerekinye mukerse sanye tikinu keze nipu ZHAPUSENO keze suslino ba Ete ko sunu presagaza susudo. Se o ke penva dio ke rimu poke ko ke ni die. Je cha po lu za ha za ke chikiri bu avigo. Mu unu mu uro fa za krofa. U ke re mu u ke ligo nu ri. Vodi za ko ke kriwa levi. Mu u ko nu dogori. Wechna ke bagori ke sedi silia. Chiu bue Shebe Gabago Puri, Pomiter Gabaza, Sizomona, Wepo Mozuno, Vodi Utio, Uralipie, Pupre, Zogetu, Mimozuno Zoe, Mapatego, Yebe, Mayeme Love, Badazo, Hawa Nipu die, Nipu Bujabesedi, Podia Pragasambur Nicolepete, Sasakale Sije, Katabo, Tsedo, can Rebade Book Tatsaname. Tibes Toigaba, Kerukreto, Kerikamasapo Jehovah. Bejiwe nzatsewe norhila ke seti soza karliti soza hobi hegotsdi hegobuchi do rivori ntejele givi nzatsele givi hego kelhuri kabentsle givi nzapusle givi nreshule givi poti hobi hegokatsla bejia ndie tsabogenyuri ke pudio nke masarfu ke kobu aspe kosaji abu madonunu nulelunu nzapusji kerne beteguri No, Rafum Hiu Krisa, Matsamalu Krisdi, Hegobuche do, Diginu, Tazakasa, Kenika Sangu Prekelesici, Jesu Christazanu, Chasawe. Amen. Chedo Ungo Kesedi, Nipu die, Kepulik, Kanasusiliro, Jehovah die, Ukepeneva die, Katsanu, Sedi Kazalanaba. Kekrie, Zepu dioro, Homie Chedo, Kekrie Mulemodi, Vorobalivi. Que Jovagale Zepu de Oro, Homie, que Jovagale Ringule Modi, Niekozova Utsumo, Urime Kozova Celere, Isidi, Vorbalivi. There is a door, Ugo, but there's some Gaba, Zeu Kepulanaba, Musu Celero, Bible, Catholic, Ukepanova dear, how Hanunu, Chedogazedi, Nipudium Hollander. Let's double, Possessimo, Permo, Disegaba, Pogemevi Puribamo. Kerüsuo diu kino bagaza, sedu vi botselegaza, ponye pu botselegaza, susa, possessi mu desegaba, poke me vi pore bamoe. Jehovah die ke rimu poke ko ke ni die, je chapu luta ta ke tsiki vigo. So upu mu rofa, u ke remu ke li, zako ke krisa. U nu lego, mu watsene ga banudo, ko nye pe pisela isi. Ke krigo patek hawari, Bible says oleke. Pakirkri bete kawari Bible says olekesi. Chedo niego tichie mefase vogadatigi UBC ke huwa Bible haya khabatsa 1999 July tarza dinye avra ke akutuledi niego alaga ke chatsadi a commission sebe abu Nepal no missionaries 1999 July tarza dinye sala Atiche me face, Nigo Beatzgas Bible Haya City. Atiche me face,
nipu japu tsudode. Sala ani do gada nunu thajangulidi ke kongulidi nunu ke beneficilidi ke benefit ke kongulidi thajangulidi ani do gada japu susa ani do gada japu su che do savodi ngo kese kazada di atopi do ha uke benefit die Jehovah di gaza ha savor thawe nyego pejiwe nyego nipu le thonu mevi mesdi atyu igaza buri ketelabe abu vodi tichie thagibo Nepal no missionaries siri thejake krangule mu rofe ke kari uginu nipu silenye igaza susuri pelezo sala susuginuri ari thejangule mu nyego thejangule gaza supelemu ukehu UBC to prepare nyego missionary mathola nyego pejaho nyego japula nyego pejaho nyego la avura higelezo nyego la athie ke benefit Jesus Christa ke krie nyego su siledi poke krie nguledi nyego poke krie su sidi akri gasala athie shodi thimi hai ga zbo tsgelezo we ga za japu su se de nyu gipusia jedo ke sedi ke thole se Jehovah die e ga zalo no macha die su se ke se ke pule nba ke thole se u ke benefit die John chapter 4 verse punungule gaza sete no diu dozo mo diuwe uke benefit zedio mo diuwe uke benefit zo isi de puro ego baptisme lero pulpit ha tara ze pridi ha tese tsafdi puga ze grobri ni da ya de chido nyugo bu ala ka chatsa je gaza surese de gaza sia ha tsari pilevi ha tsader pidalevi gaza siga zo broze ga semeche de ke chanu ke ver grabaje ke tolese uke benefit diemu sete no diu dozo mo diuwe uke benefit zo mo diuwe ke benefit zo mo so ginu diu ginu ko chogo hise diu ginu ke ha ke melebe ko tsa diu ginu ke chache ke lag le rebe ko tsa diu ginu shise ke merebe ko tsa diu ginu ke chache te tsubo ke sebe ba ga dasu no ugo bari ke sebe ko tsa sete no diu dozo ga za susungule ke tolese hawe Tuge so liro, outers liro, God Himself. Uke benefit yo, ketolesa hawa tusa. Subject liro, hawa tuge serbimo. There subject liro, Jesus Christa. You see, tuge so subject liro, Jesus Christa. What sabesedi? Ugo tsegasa describe segasa. What sabe ugo tsegasa liro? Ke mesaro fe. So eliminate sabe ugo tsaya. Sala we Kethodie haure negatagi Ketholesu pellegatagi Jesus Christa pellegatagi Ketholesu sumuzegadogi we prodogesegi kemasaro fubu watsabe utsumoliro Johan lesunu kemasaro fubu watsabe utsumoliro we renabari pochasilamo we probari pochasilamo sala Ketholesa sigetsavibo right to man kabe tamietsa Ketholesa hawe kabe sigetjet smo kabe kunyo tsmo mori kabe sege mo kunyo porike ke alliance ke me sigetso porit smo der kabe theme tsa sala Ketholesa ke dibuga uke benefit die Jesus Christa die ke masa rofat die isi subo Ketholesa tusuga mi hit die Ketholesa tusa isi ugo subuga homeliro lechime amos Shedesi, let's besedi, uki kuvakra gaza. Sigaza temye grobu Ketholesa ho tusadi, ugo seba. Homeliro, Kedime, David, Solomon kemie, Homeliro, Shivome, Ezekiel kemie, Homeliro, Krutake Kutome, Mosa, Homeliro, Lesigasi Tomie, Paul kemie, Homeliro, Doctor Me, Darugisime, Lut kemie, Homeliro, Shizekesime, Jeremiah kemie, si. Mutemie Hakwa Peteri, Rofupono no to pray. 2 Timothy chapter 7 verse 9. Temi hakwa ugo seyekri, ugo ke basukri, ugo kikukri, ugo randakri. The ugo battery rofupo no to pray. Sigazala Ketholesa hawa liro ke rile sada. Ke chache ke rile ke hingule gado lesa daude. Sala lesa hawa pomare. Kasa rikasake. Ketholesa ke we liro. Seratefuba mo iprime denunu tu isi. Ketholesa ka saulero me fatenya ba greet me denunu tu. Bible de cha million ye segi basi. Bible hawa de cha million ye segi basi. Verse lero nye serapogi basi. Chapter lero nye bo kripudi heta tatefu basi.
Jesus Christa penyo ga ver moza ti che ke die moza ka thole se ka sau tu ke we tu ti se do de Jesus Christa penyo ver le ga moza ti che ke die moza ka thole se ke we tu ti se do de Jesus she de hila se ga da she ti che ke bo she nu ka thole se ka sau nt ha tu ti le she musi body ti che AD 180 ki nu ka thole se ka sau se de le she ka thole sa ki di buga iga za nye ko sibazo deri 시가서 보시디 가사가서 수승을래 가톨레스 게노르비 왜 이렇게 베네피시를 기비서 오케이 루 타우시를 기비서 왜 보도가서 샤우시를 기비서 가톨레스 게노르비서 조한케레 디에 소루 보기 게보 샤우스 지수 크리스토서 메뿌리 지수 기노 몰로 보기 볼레 겐자시 차게 크리뿌리 바모 시가서라 왜 보기 보가 되어 가토디에 하기노르 비시를 기비서 Leseda ke kriponori, chato ke kripori, marho ke kripori, poke koke kripori, we seginu poki volegedo silegenza, ketole seginuzo, oke lu tau silegadori, ketole seginuzo, asubuga, no subuga, ugo subuga, agadubo tsubaga, agadubo pilabaga, agadubo tsubaga, agadubo pubaga. agadubo tsubaga silegadori pete, ketole seginu zosi, matagenu. Jisuri katolese promose zapuse si. Sheligo chapter kribudi katata verse mefa genye mefa senu. Jisuri katolese promose zapuse. Niego katolese promosome mati mefa puo hedia genye no jisue vodi sheligo kribudi katata mefa genye mefa seu por referse di. Niego chitole kabago katolese promome. Salau kalaka leu Jisu Christari porque penyo fazori porque tola sa per mo sedi pues japusa pitse ga jako mu farisigo ugwe ji super liga dagi ji su nyego ke tola sa promozome mati me fapo hede ke ni supusa nyego ke tola sa sigamola mati me fa ke me fa te fudu satuki go rilaga se ka zogaza satuki me ha farisi me ha rilaga se resurrection pele amushe Sigazala, ukwe vorde Jisu Christaki. Uka pugaza. Miepue, shazere dono miepue, teno miefue, shazere tefume metenyekini. Mu kere we mefu pugini di shira, po shazeu fudi, uko metenyewe, miefu pugini, mu uko nyos pere. Sidi metenyegori shire, mu uko kimi veri shire. Siliro, hashigelu no. Ugo shupu kimi sodoga isidi Jisu ketso. Jisu Christa nyeko katolesa sike mola isidi mati me fa genye me fa tefunu. Tigi foga zagi kitsiki atselelo. Kesegeri lelo. Tenu tefuni lelo. Pete tigi delemi medado. Igaza susede ko dekalasa. Jisu ri katolesa promose japusewe. Jisu mosa zelo no voce que se goze te pusa. Imachanu ke vonye lut me fa die, me fa pengu, me fa teninu. O ke la ke le Jisu Christa, o ko la shisa. Sidi jasse ye rila shekada. Teze so Jerusalem no me thoda. Sezi go me ke nyere tasedi imachanu ke zi. Ro Jisu vorde unye zveledi. Pue. Seze ke mosanu no voce que si ze go te pube unye pekesa. Temne hanyawe ugo tuidi ke humede ke tolesa sigele mede chezele sa da go prodogo da mede shizi mede dere unye ke tolesa simo to gaza ke kremego sala jisu apugaza unye nye sugo simo mede jisu sosedi unye ki pugasa sosowe satan ri ke tolesa prayer Jacob chapter 4 verse ke tefunu Satan also read the Bible, believe the Bible and know the Bible, but not obey the Bible. Jacob chapter 4 verse 34. Satan re Bible prayer, Bible pelaya. There is shemuzemo. Salah ke krimigo. Ugori ke tode pele, ke tode persi. There is shemuzemo liro. Satan ze ke krimode. Satan ze ke krimode. Jacob chapter 4 verse 34. Puri ke tode prayer, ke tode pelaya. Di peba ya. Pebashe Jehovah diegazla, uke benefit diegazla pebashe, there is chumuzemo.
สละเวรีมาจัดเนี่ยเสเดี๋ยวสมุทรมุลโรสุเซกิคริมุเดก็จะสุเซเดจะพูดเสไบเบิลตัวเบตัวก็จะละซาตานอุปริบามุเลโนไบเบิลเดริเวไบเบิลเปล่ยิสุคริสต์เปล่บุปผาเด็กก็ข้าก็สกสมุทรก็จะลาบีผู้อุปริบาร์บิโซยิสุรีก็ทอเลสเสดีซาตานเป็นเลยมาที่เดียเทเนียนุนุเกอร์โอเคลาก็เลยยิสุคริสต์เรียกทอเดียเซจาปุสมูปัวซูเปอร์สละมาที่เดียเทเนียเกอร์นุปัวจ้าเฮียเดียกิจการสนุกจุกระดับดีซาตานเอาวอร์ดีพวกแกตัวแกจะดีปัวเตรุนุกปาเปเตแกทอเลสเดซิดีโอเคเป็นเฟดเดนสิริทูเบซโมเมโนพรโมเมโนเรนโมเมโนเปเลโมเมพอเด็กลาเลโมเดแกคริเมโกจอฮวาเดียโอเคเป็นเฟดเดียฮาวาเชดีแกคริบริบามสลาโกเทียฮาวาเซเลเคโอ้ก็ฮักกิเมติเลเคสลาแกเนเมรบิสดีอุเซเป็นยาตัวกษัตริย์มุลเดียวสมุทรกษัตริย์เชเลเคจะก็จับตัว verse me fa kenyinu Karen nemer bisidi kanam ya tsudo da mona diu tsumuza kazambe tsulije se temyo we nabamo pokengu we mechibazo der diu tsumuza modalero katolesa uki pugaza we nabara gaza sunupuwe salao go sidi uto sepenya se da mona diu tsumuza kazambe tsule katolesa perfya deri ugo tsumuza mo Johan pengu versatefe hedenu Jisua pugaza Johan pengu versata feden kelakale sunu bagazala ugwa katolesu fumu prodi haidi katolesu fumu prodi verse kiuro videshi kiuro satang holidishi kiuro sidishi di ugwa susa fumu prayer deri tsumuzeamo ke krime go bible ki ke visa katolesu ki ke koza sala go fumu pragator bimodi tsumuzeke ugwa temega glory Bible believer such sabada levi tezebo pusudio dikon mebo kristanyo me mut kristanyo me bo ze dikon mebo kristaugi haide pusi ama bongi pusudo muno suchi levi me isidi po kudubo po church no youth kristami bo kipu muteme susa potekala mut dikona pugaza no tisonye minil kera pengo baba persileje Ntole tsike no vuri zina ko mo zikiri ntonte ke regole kiri de mine kera pengwa be khakri be badi ka tole se presile isidi boki pusa no temie so silero Billy Sunday the great preacher temie haya krasa haya lero posaro Billy Sunday salati ko no boki puga sa poti sonye savino mine kera pengu poti estrangu ke leo se di bible presile po serdi kizono japu ke chathomibo ke khotomibo tslewe Sala Jehovah dia hawa ginurbi what's be vile givizo Jehovah dia hawa ginurbi weke peneva tigi foga do shau sile givizo Reverend Zingambal the German Lutherans missionary 1706 ki Asiano printing press several gretu Tamil Nadu Reverend Zingambal German Lutherans missionary bo Asiano printing press several gretu temehoa Bonjour Pozrene po nyere bini mo pojo sheda do ge zegi po unyeki anyela kini ka za thubu khabe ba ho isidi pozre unyeki pusi sala pozre uliro haidi pojo ke todi kini ka za thu kira bo ba ga jo rakaki no khabe ba ma ben no khabe ba ma mo kizo khabe ba ma mo uncle ho me jino khabe ba ma mo no nyeki pu mo kira bo ba ga isidi ke to Sala po joe unyeki pugaza so sa Bible no baho it is in the Bible so Bible no baho anyonye kinye ka za thosu sa apenye tsego do so Bible no baho mo nyaho peleleje nyaho preleje nyaho kitaleje temi hanya shiri kizono zapu ki vitoge nyetsle sidi Reverend Zingambal Lutheran missionary how Indiano printing press several greato Asiano sigaza temi buslewe ke kremego ogo Ketolesu ki tazulake machaseu Ketolesu pez sedo gada ke digo ke new chapter me fa ke verse thanu kereste Josia ke diu tigi Ketolesu pez sedo gada mulale Josia ke diu tigi Ketolesu pez sedo gada mulemu uko ngugele le sedau lo pula ka se le sedau
Mulesa da haulero tiche hetenia apengwa tenie 57 pesato da. Israel megwa pulaga salesa dawe tiche hepengwa tenie pesato da. Musu lero they form in the temple under the stone chamber. Ugo kehu tiche hetenia hepengwa tenie she ugo josia ke diusera ke disagale tiki ugo kehu zosaga da ke mela da di chiga vor tiki. Ke checherka piprasaga ba kro pulaga sajo zidi saga masaga vogo sumule. Ugo hangule ga mula ke tole so prodomogadala ugo bal rushoda corruption, injustice, sorcery, false prophet, idolatry, abandon the church. Israel metichi hepengwa tenye. Ko tole sa prodomogadala. HOUZHA no mogadala. Si mogadala ugo bal rushoda. Ugo dono corruption kratoda, ugo injustice ke tumoda, ugo kemata sezes kesigo kratoda, sorcery go medzepu gelego kratoda, future predictor go kratoda. So she the roger show abandon the church, kiukiri ugo nimoda, ke glamon je hepengwa tenye ugo abesa sotogodala. Musidi ketoleso ngogele teki, hitalwa ketoleso pregasateki. Radigele vorda isi. Joshua ke du po furniture hada. Joshua ke du klada. Po ke jo prada. Tenu ke dile. Radigele vorda. Revival vorda. Super hila ke le vorda. Israel me patte tonu. Jehovah dia ho pragasatigi. Khise ne ke thununu. Theva dia ne ke le ko cho. Chase ke jo helta we sha thale di. Theme ko mo no palace da uphshe. Sa subu yesu chile da. Jehovah fu moro. Khise no thava cho potano thadi ugo minute bavadobo ke hugazo zori unyede bavadobo message rene gazori unyede salachido leto megobu minute me fa penguri semode de ugo revival vogelegi bible vogelegi khise no thava cho chese kesu we prothazo muke krigo badir ne bazosi sala katholes pezo sata kutu flagelegi revival for the way. Okay, no magaja to sengule musu ke penove Jesus Christa muke masara fo muke tole suwe. Je dogo ketso segana suluro macha se ago hawe ngule da momuga ketso sege. Ngo ki mege tsubono no o bible petso sudo daiga ke penove dia ho petso sudo daiga sikira ka ka funo no me ke metsugo no me meri tur ka da no me macha ka graba there hakwa macha se ago no bible petso sudo daima. Busy. How no Bible passage busy, but being under Satan yoke. Satan for you for the Gadano no. BUSY. Being under Satan yoke. Satan for you for the Gadano no. Go Bible passage settle time. Tezebo sa pusudo. Kodobo, Mejono Fubo. Kehukino Fumo Tobara. Tichi Nuri Fumo das the Usumi Vordo Bazas. Khise na seri po Bible ka fu zubes ka fu fenyenu zobetale de chchodi chita ponyo khasanyo ka tsvori acho lesa dazu subovemo de poketso sala pozo app to de anyogi adele give you pule with ai anyo lesa da hawe jisu vele Bible jisu Christa vile isidi pokipusje sala onyo teaches tenyeta tabaga kristanyo apojoki because they are josuro ugo Bible to se mode muji suri se morshobade ugo teacheri prayer model high model sala khabe putsula leje po vero go se modaza ke krimego hawa tese ka thos ke tho tesebo de tese ha ugo ze sebada mu he krasake no ke chatsala mo me back to the Bible mati tenye nu no ke chatsala mo me Bible no lavosike no nshanu ke shiengu mo me back to the Bible shiligo kribudi ka defa kribudi pengu nshanu ke siri bideme tese ke kuri bideme tese ke siri bideme krelago mo bideme Jehovah diwe apiki mitubozo lembo ke mezo iside sala ugo sun lavoke no ke puma hocho wadame back to the Bible John 1 John chapter 1 verse 9 ke puma hocho wadame Bible no lavoke no ke Lucas ame nguame back to the Bible
Bible no love ke Corinthian ko kenyu chapter pengu verse ke thenye teme ke weu khawade abete ke sare sala no ke luke samengwe me Bible no love ke no nu ke mejame mun pe mesi to deme back to the Bible Mati Kerüsuo me fata taserno nye luke meje nye pe mesi ke dugo akifu leje musu e Jehovah dinu ko ke baso Sala back to the Bible. No no ke meje mun pe mesi to deme. No pe nyo ke sala molome. Back to the Bible. John chapter 6 verse 1 no verse ngule do. No pe nyo ke sala molome. Bible no la verse ke. No so vazo to deme. Back to the Bible. John ke DIEKEPU so no ashau ke tomu ke roso. Deme ko bura ke no vole pu ki vole do. No chau vazo to deme. Cha ke kribo need go to deme. Cha ke kriu ze to deme. Back to the Bible. Not the rumor, back to the Bible. Isaiah helping up verse pono no kenye. Mero to go over massum de leje. The rock to go over massum de leje. Not the her mero to ama. Muke mejela, ke krela, ratigele mengudi, ke Lucas hamengudi. Not the rumor, back to the Bible. No, make a joke back to the Bible. Luke chapter 3 verse 13. No, make a joke redayama. Silero Bible no lavoske. No, kepu fudayama. Back to the Bible. Ron mego chapter kerekenye verse 34. No kepu fudayama. Back to the Bible. Okay, but never because me kepu heje. So go pete be atswaleje. Su amese. Sala Bible no lavoske. No, he gets a second. No, message back to the Bible. Philippi go chapter 10 verse Kerüsuo. Paul Pugaza, Asupecusa, Gazaula, Arhakalola, Kalakalola, Akajova Batka Sola, Camerika Chassis, Piagatsula, I'm up at Tetchelevi. No more Celerame. Casalerame, Metidame, Ketherame, Keluno Baho, Kelu Kabika Penofitlerame. Back to the Bible. Machadio Motelau, Tesepo say, Dipotelaselena. They torn the Bible. Germany town gets you bono, Bible Keweka just Sebobayazi. Mea Purisu Promona, Musu Sedomona, Germany town gets you bono. Sigazala Salah Teli gets some boy, Rakaka Dinyobo, Sevodi, Vo Bible Keweka, just was a Nipukinu Krele. She did poor Kreledi, Sevodi, Pesh Popodi, Jer Haledi, Poducano, Hana Zebedi Miki Zegaza, Sutsede Germany, Tezawa, Tezeka Totubo. Musidi Posu Tsegaba. Satigi, me ponyo boya, Potopole Bejo Sibaya. My bed, Tenuri Potopole Bejo Sibaya. Mupo Kunyebo, Ponyo, Katesadi, Ponyo Buvo, Ducano Makar. Mup. Kemiawe, Bible Church have Mazeba as a Simo. Therefore, you would Dukan Makarvo to get Dukasunovoda. Salah Dukanye Pue, Ponyo, Temiao, Ponyo, Havoka, Makragaki, Bible Pasture Hagasu, Ibrigo chapter Tefu, Jahaza, Chidi, Mazebe, Unyotusa, Munyosovo Pupu, Gasatigi, Pupu, Manauringule, Mood, Zegasalesata, Mohogasaki, Ibrigo chapter Tefu. Muy brigo chapter te fus Catholic ke we tube to there. Sala theology program me morim hasige me potau series amiche. Sigazala po prodi pochasti le muna. Sala sesepo slapo sesepo ponyo ketelabe dukasunu sam dukanu makralanu di poketesa. Setegi ponyo vuga setegi dukanye puwe John chapter 1 John chapter 1 verse 1 to 10. So so cher halabe sedi Hauzebe Kasanyo Hetsa. Mu upo hawa ngu gatigi Johan Kereu chapter 4 verse 7. Temeka huburi uke joge muda tomu metode ko puma ko jogo palada uke penyo fa da tomu metode uke muba tefa be utuso bazo ekaza posu se peleda. Siri kemiawe Jesu Christa lebe povietsleje. Bible page kenyala Jesu lebe povietsle temio. Ke krimigo ugo Bible pette ugo shinaba. You pour a bimo, Kerkraba. Edition Kasabo Mukrala, Kasabo Mukrala Atichim Fase, how said then you go back to Kaso. There is a pesh Kenya, Allah, Temeho, Jesu Christale be Povetseleway.
ugo Bible pete uji nbawe adego meto akila for yamo Isaiah hepengo pengu kerepo adego pagadau meto makibra akila for yamo Jehovah die sidipule salache do Jehovah die pagadau metola Jehovah kivule lo metola Jehovah kivule lo po peko susudi po khoga susudi po Jehovah kila vozudo Isaiah hepengo pengu kerepo no sumule oke benefit die ke rimu po ke ko keni diwe tezebo sa puleto John Chavez gaza hai Mexican temibo John Chavez was wanted by the Mexican police John Chavez were drug lisada daru lisada maka kasagadala Mexico nu po tegodola so arrest warrant kasada mu John Chavez mishidi po tazu ke tsanu ZHAPU nu ruhuda siga zategi po porabito ga zagi ke cheki po nu vodi po vosuno ba mu ke cheki no ba ga zategi po Bible ke tsinyo bo ngulesi Bible ke tsinyo bo Gideon Bible yo bo ngule ke tsabo ngule musla po su probadi po Bible su probadi po oke penyo vele be po vetsele mia pore po no siga disamo ke uke no vodo dilemo ZHAPU ke vis savode po ga sala po dilemo dai sidi po ke penyo vele be po vetsele di po to court no voda poto court no voda sala lawyer go pe ko poke to di who brought you shubon ze forsaga John Chavez no rishe desada de mu shubon ze forsaga sigi John Chavez puza this book Bible has brought me back to pay my debt to society Bible was the word abu chega wa society no abu sugo sugo do la ze forsale isidi John Chavez push I found this Bible. I was hidden in the cave. Reading Bible changed my life. John chapter kerege verse hedata. Aka chikin ru chagabagi a Bible helper mule ma helper gaza akan hawa akal husige disale. John kere de hedata. Sidipo sevordi pumu. So sikino po deja uri sepechasasi. Tigi ko foze Bible no ba. No su pelero su se mule do. Ni pu bo jabe sedi pete ko tsige le usje. No bije. Pastor and Peziwe, no KETHODIE Pomakere, so city, Sevor, Kehou, Chekasa, Mu, Hikomi Popogazer, Tsakasagazla, Peziwe, Nipubu Japian Sicilian, Ugo, Tidor Nagile, Chadigo, Tugile Lasse, Ugo, Ze, Tazalarito, Kepugile, Chakriu, Liro, Ketoleshe, Ukepenufo die, you see. Ken new Liro, Jisue, KETHODIE Permuse, por Japum Hatogo, Che, Seuliro, Ketoleshe Per. Mu setu mu kataki we ke krutaya diu mu thelaulio Jehovah die pragasha me thola voya mo poke kobat tuzo ke so ha pushe mu jido ugo ke zedi erne ke le ha se me popo ke zo vietsi le thena ZHAPU zogla ke pona fa beziwe ugo thelano ke zedi se thalidi chalikhu ke ke ni di he pengwe die ha chhle do wonderful words of life Petege ze thalidi chaliku kreke ni di hepengwe diawa ki lile do Jisu ugo kelagliu po je ke lili je po ke ri pradie se azo po die rnali je suko die ke vizo su suki ke jaja ugo verse ba mu chali hawa chali pastor bu siri ke hula thejai chasamu po thela chale do ugo ke je ka chale do Jisu ugo ke lagaliu Jisu ugo ke lagaliu Pose ke lilie che Po riper die se yazo Po die renue lie che Se ko die ke vizo ce qui kecha temie pete po dieselie po nie ke la lie temie
这些死了不如列界，捏个布马给他给过，也里不给我切，基督捏给他做，我捏配西巴做，太灭白的，我捏在列，我捏给那列多，太灭白的，我捏在列，我捏给那列多。Verse 10了。捏个捏列给你不变，太灭白的给接，太灭给就给木给过，耶稣条娃娃多，捏给那列给多，耶稣也给规则，太灭白的，我的在列，捏给那列多，太灭白的，我的在列，我捏给那列他说你的，我不得说呢，不给差不多了的嘛，跟你说吧的。给我这套，给我给么啥不就好吧？别以为，你给谁的，不给过给你的，只差不路咋咋个吃给你过其实，那你不知道哩，还个么子么路过是可个是啦，还个给你个那个，还个给วิท个，别是的，你是的，还个不知道哩，你努，他讲我给那个啦，给他这边这位。Jabe keler betet sedi hego butu laga panu nza pumie hagada za sisu hego gitu pegele metsele godula no nrofobie hego peten nsagele seche je do lerin shogele go homie sermokitza rofokitza kelhunu shomejidi vrome apo jehova nongumejidi cheka sorogele wenyozo non to hego chego hise hego chemo chogeba vimogeba battery no si no nguke meje medo ke menunu homenye homeje someje sendidi lero sogori sike sorosadi inzaye sikele chije chu nipu tenu zofdi mfavorma sogobunginu kerli ke ni ke koringu ke lechleje hego chedo ndshogele zapu zugo pateginu no jabi heme bogatsidi hego tulaga panushiri hego bu la lulasa la tulasa mo ke soge je ke lumye bosadi tulapadi ki zuki nzapu sege same sephela gadula no jabie petego tsegele seji ke penove ke krie jesu christa nguke meje ke ma sara furko to ke sebu ye petego zesito ke le uchele jedi jesu zanu chasowe amen.